تشخصي جيانتون هلدان وبارين وآوستان هوال چیچک و دیا هوگر هند و سعدا برخدانا سردمه تواهی جنن گود شورشا جنده شهید کتی ری حوالی می شهید بتایبت زینب ساروخان بازده چلیا 1023 جارك دن لبي أردنقارية ببيشنتي أجنان ديروك تاني بساندن حجدمين سال بقرا دا مزراندنا ريخستنا ما كونغراسدار وهروها نهمين كونغري ريخستنا ما كونغراسدار دي سريدا ام في روجي وبجوشا في كونغري ام دي سريدا لدامزرينري فكر روح هيز رخصنا كونغراستار لميماري فلسفة جنجيانا آزادي لريبر أبو أم بيروز ديكن
ناوي كرم كبالي كز درباري جنيد از دخواشن چند تشتان ببیشن از تخمین دکم گود ناو افغان ناو برانده جوین آوان هیه آزادیا جنید تکوشین آوی پر گرینگه دوی قاده ده خواتم پر دیروکی دبینم مسر کفتنه هری مزند تکوشین جنید بدست دستن ام دناوا تکوشین جنید دجوار و درمدنه هر بد ام بجیان آخواه بدومینه گرگو تکوشینا جنیا آزادی نبویا وکا کوله دیشگانا خو بدوماندا جارێکی دیکە پیرۆزبایی خۆمان ئاراستەی هەموو ژنانی ڕۆژاوای کوردستان دەکەن. ئەم سەرابەرگولاتی و بەهێز هەموو هەبرەیەک و بەشداری کۆنگرەیە کۆنگرەسدار بوونارە دشینن و ئەم بزانن و تێکوشینەوە ji bo hemû tevgerên jinan ên kurcar aliyên cîhanê tê dikoşin rûna heye û em sloganê xwe dikin jin, jiyan, azadî û parçayek ji felsefeyê ye ku jin bi jiyanê re, jin bi xakê re, jin bi xwezayê û civakê re gerê dide. Ji ber vê yekê niha û her tim Europa feminista, din, jiyan, azadî. شورش ما کودروشات نبیده پیش دیگه و گله دینامیک انجواکی بانور دیگه از سیستم کاپیتالیسم ترسینه. جبر هسته‌دمه. جبر هزار پیروزی اکتر ما بشکنن. جمهور برکردن بود بیدن. اتفاق برجام فاشیست آتش به مهبه و تدکره. یعنی تدکره شکلی دستکرن. باوی گشواتی شرکتی کرن. پلان تنبیه ایریش نکرده. دستان خلاصنا لگه قسم مریته. به اتفاق شرعی کردستان در باز آفتن جلاته ورد شکل خطر جدید و همون قدر جنبه مدیگه هدف آفرانگیه شامل کن لیوانی مزایف دیگه ایریش هم فرقه یمکن مشاهده و به گشتی پولیتیک ابلیل چاپ کرنه یعنی دیشی چند جواتی کن مشاهده زنابر دوام ده میشه واقعه جانیتی و سیستم و مدرنی که کاپیتالیسم و بیلدوزی و لیبرالیسم روزانه جواب روزانه و باقی روشنات سوریه مبارانه کرد و که انجام آمده رغم شرط دلواتی آبوریا بدای چگرچی امتدین چند کمبر زیاد آخر جدی بتایید کنارشون انجام تشکیل کرد. نشاجی انجام آدم جواب دور شکل در اون کارجی آوروپا جدا کرد. مدرنیته کاپیتالیست دیش ناسنامه اجنا آزاد هر کدی چند روی اجنا آبجی فکر پیشتر. جیانی خیالی جزنا ناب قوای لگه دسای هم فرد دیگر نشاجی آدم سیبر ایست. کنفرانسek li ser paradigmaya rêber av were darxistin. Çar, hemû xebatên kanton rihend û saziyên kontrastar li gorî pêşengtiya şerê gelê şoreşgerî pêşxistin û rêxistin kirin. Pênc, biryarên ku di sala 2022 di konferans û civînên kanton û rihendên kongrastar de hatine girtin, ji aliyê kongir de têne erêkirin û derbasdaran. شش زینب ساروخان جیاهوگر هوال چیچک وکا شهید و سمبولین برخودان گل ورین پیناسه کرن. کرن به همه رنگا پشگیری به برخودانی پیشخستن. آسیامین جیج بوید درخستنا کنگرا جن کرد آسیامین خبات ورن پیشخستن. شمها و کنفرانس مالی جن چیردن سربا کوری سوری یانجی وقت مالی جن نظام اف هنکی نهاد فهم کردن جمره اویک آد دوا براستی گرگ ده هنگره راپور ده نظام داخلیه مالا جن لسر هات اری کردن وقت باکوری سوری گرگ آنا دور دجی بهات افیانی کردن. هي كويسة بس السلبيات هي العادات والتقاليد والذهنية الذكورية وعدم تقبل المرأة على حقيقتها الحرية. حق بدن
صد و پنجی جن حاضر بوی اما جبو تندرستیا ما ام پرورده بدن جبو واجنا جبو لاشي جني جبو قوتا وينا مثلا مش كوميديا عنده كوميديا كل ما تنزل ذكر يك كوميديا سرقاتي دويمي كوميديا هجيانا آزاد سيمي كوميديا بارسنا جوهري چار كوميديا سياسي ودبلوماسي هاتي يكرن نام كوميديا دبلوماسي بو لأنها مكير كوميديا تكليف دفاع وسياسة ديمقراطية يا كونغرستا دبشة ميكانيزمية رئيسية كونغرستا دستگیری حادثه دکرد. دو بخش رئیسنامه در باسی هفپیمانی بود. جبو پزگری که دمه امریکا رو هفپیمانی بکنه، اموان بخاطر چکرد، جهر آوره پیشنیار دکن و دجبین مجلسه یا پشتی کنگر چه بده وره خواندن و وره ارینی کرد، پشته و جوره بیچار کرد و بی آوایی امه پیشنیار پیشکشی الیکترونال دلگه کنگره نهمی یا کنگره ستاد بکن. کاری بینای اما همه پیمان کاری میکنن. بس ایدر نام گره کبچونا رئیسنامه شوی بیشی ما او مبود اروان در باسی رئیسنامه کنگرستر. او بنیانی. پرانیا پیروز میشود. دنگی خلفر تمخافل کنگره ام دوباره نکن. هوال آرین علی گشتیه. هوال ولید موتی گشتیه. اکولوژی و دموکراتی